مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وان دس جوانو ژے کیا روئی ژے دے نبی کائنات سی اوتائیں وشنائی ژے ژوری ژھنڈیو سُہ بیوا مکانن پتی مگر یل کائنات کس نبی صوبن روئی وچھن مالس ونن تو ماجی ونن تم نس بابا گوئی کیا ژے مین موجی ژے کیا روئی ژٕ کمس روئی والس نش ٲسکھ مےٚ رُکاوان ونناوان اس کیا جی دپن ایسا چہرہ کوئی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے میں وچھ سُہ روئی زن اوس آفتاب چمکا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا آنس وائن کیا کر دبن موجی بھی ہوئے رب سوال میں لوب آج سو شخص واللہ یہ مصبت کو پانے یہ جوانی تھی زندگی فدا دفنا کر وائی اصل جوانس ونا صبح شام چکنن مزی آسن گیر واللہ پانون پان میں نو جوانوں میں نو بزرگو ہر دو صبح شام آسن کانت کا غلطی تو گنا جوانس گشتی اگر سی من پائی بڑن کن نظر کرک واللہ شین ستن دون تو گر کیوں باند یمو دبوس اگر سے نبی ساڑھان تیل دموئی نوش کھین چنش دموئی نپالو اس دموئی نوش اشرت یسو ونک دامت ہو سکن حال گزارن یہ وہ شہدوی دی گر کن دبن یوش اشرت گئی وہ توہی یم پالو گئی وہ توہی یہ ادر گئی وہ توہی میں شن ضرورت ہے یہ امیری گئی وہ توہی میں کات کس آنز وائن کیا کرک اس عبدالقابہ بھی ماری پتی صحابہ انجی گری پڑزیو مصعب بن عمیر سن واقعہ واللہ دبن یوت واپس موجی میں نے کی ضرورت یلی چوب دی رجل کھین چند دی میلیون ہفتہ گو میں نو جوانو ایزی ماج باشو یہ گو وائن کمزور میں شنی من کھینے دن کال چند روون چیر یل دمنس گبرا یوت کھوچوی گاس میں نا گسن چون یہ برداشی چون پاک روزن یم چی کرن گریک چین حال زیادہ پریشر گاس یوت کھوچوی دود گاس یہ دراؤ میں نو جوانو کال چند لوگن سفر کرن دبن یل صبح ووتنا یہ وہ در خدمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زو ود میا میانی نبی چے کیا کرو دبن عاشق چھنا لول وول چھنا یل یہ دروازہ چاہوں میں کیا کرو دبن میں دل پنن وجود مبارک تھود آہا گرنکوی انام نینو جوانو بزرگو میون نبی دیون دبن سین سیدروٹم مصعب میں دم مسودان کیا جو کمزور کیا جو گوخ دبن یاز کرم چین محچین اس محبت دسمز پنیو گھر کیو میانی آگا اتنا کہنا تھا میں نو جوانو آگن ہون دروٹن پانس بروکائیں گرنیو کے نام گو نبی پاکن جتو سمی حال پانن سینہ مبارک سوچ آنس دویم دبن وائن پرنون کلمہ ایم ایساون ایمان وائن کرتائی دارن اعلان تائی مزمہ کا یوز دین اسلام قدر زودی تبن مصعب بگوز کھڑا اے ونم یعنی اے مصعب ساخ میں وارے چاچے وائن سارے عمال کرنے یوتیوس ونن مصعب و تول تبن نازمی چاین قدر ستن دوہن پان گننو یا رسول اللہ ستن دوہن ایمی پھاکی پانن پان تو ایمی موجود کی بکر وش و دوہار ہوئی وائن کج حقی بچہ ورائی پہر کڑی سیوت گھنسک میانی آگا تو چی مصعب سوچ اتنا کہنا تھا میں نبی ہم دوبنے ساتھ کے تلیون پانا سوچ یلی جنگی حادث من میں نو جوانو مصعب رضی اللہ عنہ روایتاً اندر دریج دبنائت گئی واریا صحابہ شہید آنز وائن کیا کرو دبن آگن دوبنے یم ساری شہید کریو کا کی لٹ جمع یمن کیاز کرن دبن کائناتک نبی ہاوش یلی ساری انک میں نو جوانو حضورو کور حکم اگر کنس پالو چھن برابر داس لاگیو پالو اگر کنس کفن چھن مکمل تاس کریو امی حال کفن اگر کنس میلیون برابر تاس کریو برابر یلی یم ساری نی گئی وشان وشان کائنات کس مصعب بن عمیر استائیں وات نبرو یم دی صحابہ اس تمنوز بیگ ٹھیل سید یتمز باقی پالو تیس مگر وائی یل مصعب اس نشوات نوک شیش کائنات کس نبی علیہ السلام اس ونک دمنیس آگا اخ صحابی اس جیسو یمیس کل کن تراون چھ برابر تو کھور چھس روزان نہیں یمیس کھورو کن تراون تو کل چھس روزان نہیں یا رسول اللہ امیس متعلق کیا چھو حکم اس کیا اس کارون یتوی اوس ونن تمیون نبی آو نزدیک فاروقی اعظم دبن میترو چشمانی مبارکن نظر بڑی بڑی اوشکت رش وسن رسول کائنات علیہ السلام اس میں دمس نبی کیا چھو ودان دبن عمر ودنا آناز کیا جی دبن سکت زانین یہ کوز شو آناز کوز دبن یوسی امیر مال سننے چھو دوس اوز دادا بدلو بدلاون یاز اوز اتریس ملن ستن دون اوز امسندی اتری ہون خوشبوئی من وطن تگلین یوان آناز وان کیا چھک میانی نبی ودن دبن وش میون بنیونا وائی ما میلیو اوز یتمنز کفن تی برابر وائی ما میلیو اوز کپور تی برابر اوی
اوے لوکنا نات خانن دبن میں عاشقن وچھ نوی اندازہ چھ سوزنی ماز عجیب سازا ولا ازان رب سنز اگر عبادت گشی کھوان کت بلال واللہ مگر یل بلال اس پرس یہ کوشش کہ وہ نور واپس جواب میلو نشن بلال چھو یستی عاشق امیس حلالس جوانا اگر چھ پنن پر کھنڈ ما کر اور یور نظر واللہ کر پرس کھنڈس تاجداری کائناتس کن توجہ کر گنبد خضرس کن توجہ میں چھو باسن یہ یقین موقم یت مجلس تی کر پنس نارس گلزار یا یت مجلس تی کر نارس گلزار کائناتک نبی یمن جوانن تہائی میں حالم یسان اصلک ہدایت پروردگار یت سر سے جوانتس تہائی تر نبی پنن روی و دوہا اوے موجوبن ایوچت بوز واللہ دبن چی جواب میلو نشن بلالس چھو یست عاشق امیس حلالس مگر مشد گچھس ید جہان سوری امیس کا جگر بار یاد پت روزان امیس ونا ونک تائیں کتی وہ سکت کیا چھوئی نا بات کن خیالا یہ چھو یمنی خیالن مزبت گم گچن میں نو جوانو میں نو بزرگو یہ چھو عالم بدل واللہ اگر چیتی سمجھی کوئی ساتھا سکن توجہ کرن پت وہ چینی ذاتس کو شوب ان میون محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنز وہاں کیا وہ نہیں دبنی جواب میلو نشن بلالس چھو یست عاشق امیس حلالس مگر مشد گچھس ید جہان سوری مشن چھو امی سند محال واللہ مگر تبس عذاب سیماز چھو سیب پیومون کرس پنی حالت ویم حال دس وہیں پنن یہ حالت میں آنی جوانا گناہ کرتا غلطی کرتا کان چیز گو یا تراؤ یک طرف والکرزار پارس تاجداری کائنات علیہ السلام آیت ہے اگر توی ظلم کرو پانس درباری نبیو آج سنبول یمو اگر کیوں درباری تاجدار گناہ بکارو ناس پرنا اگر توی دی کریو مین پانٹی آخرت سا اوکنے میں حال آہو زاری دیو سرسی مجلس کری پروردگار نینو بزرگو نینو جوانو کامیاب تا آباد واللہ آنز وہی کیا کرو یونن چی مشن چھو ایم سند محال واللہ مگر عذاب سیماز چھو سیب پیومون گموت دادیو چھو سیب کھوموت زنتی مسے پنی احوال باون واللہ تبن چھوس میانی نبی کی ناز پروائی سوشی امرائز دمیاز چھو سوری یا رسول اللہ مبرز میانین پلون ہون گم تمیانی اتری ہون گم فاروق شرازم رضی اللہ نوانن تبن یتھی تاجداری کائناتن چشمائن مبارگو شور کائناتی تاجدار علیہ السلامن تجھ مزملی چادر تبن عمر رضی اللہ نو یتھائیں کمی چھسنا تحتوالو سمین مزملی چادر میں آو سمجھ یس عشق کری یس محبت کری مکمل امی ساوی تریم اینام میں نوجوانو حضورو کر کفن بدل پانی مزملی چادر آتا آنز وہاں کیا کرت میون نبی ونن ساری گئی جمع فاروقی ازم ونن تاجدارن دو پڑیو جناز یشنن چوریم یا نام جناز دی پروس پانی رسول رحمتن آنز وہاں کیا کرت دبن یل قبری ون والنچ واری آئی زریوائیت چام ساک گئی نبی پاکن جو دکھی اور قبری مزوال بدل مگر دویم چکستائی وقت میں نبی ہم دومنے سے اور خزانہ کیا جی دومنے میں سوالی پانے حضرت رسول کائنات علیہ السلام یلی میں نبی ہم سن امی حال جزد مبارک تو دست مبارک اندر فاروقی ازم ونن نبی چکیاز مگر
منگان مین نبیان تج نظر مبارک ہور دپن خدایا یوسی کائنات کس نبی اس ٹوٹ تمس چھ نبی رائز یہ دعا یل کائنات تاجدارن کور دپن یمس چھ میان ربا حضرت رسول خدا رائز جوانو اگر استی ونیا نبی بشو تو رائز والله ہر کا معاملہ گژھ تہن تو میون حال اگر استی ون کائناتک نبی گژھو تو چھو نبی رائز اشنا امی رضا خاطر یہ مجلس تمہ حال منعقد کرمس نظر کیا گو تو بس آئی میانی پروردگارا یمس چھ مصیبس کائناتک نبی رائز نظوان کیا کر دپن میانی رب کعبہ رب چھ نبی چھ ونا یمس مصیبس روزم ژت رائز یلی دعا کرو حضرت فاروق اعظم چھن نژا میانو جوانو عرضو کرنو عمر کیاز خیر چھ کیاز نژا دپن نژنا کاش ونکن آسن اہندس جذد مبارک ام سندین دست مبارکن من میون جذد مبارک کیاز حض دپن ناز یوت صحابی کس آس جناز پرس نبیان کفن ولس تاجدارن انس دعا کرس کائناتک نبی علیہ السلام ہے ونس میں نبیان رول سینہ مبارک ست اوے کربو گزارش میں نوجوانو یمن کا چی پت بدل کیا باسن یم چھ سوری گربار یکدم یک طرف تراویت گژھان دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ژت ونیس ونکنس لول دبس عذاب سیماز چھ سیب کیوں پیوموت کموت دادیو چھ سیب کیوموت وانسا عذاب سیماز چھ سیب پیوموت کموت دادیو چھ سیب کیوموت میار دیدار دھتم دیوان چھوس تو فاطمہ سند سوال واللہ میں یار دیدار دھتم دیوان چھوس تو فاطمہ سند سوال واللہ آز ایستن سایت حسن ونکنی کردن یت مجلس تم بنن میون نبی پنی ودوہا روئی زیارہ ایستن ونکن تی سایت حسن یوتی ونس بمیان نبی یت منشی واریا جوان گمی جمع یمن تمی آس مین پانچ کان جوانی منشی انسان خبر کتا تی کوشش کرا مگر کانت کان غلطی تو گناہ چھ سرزد گسنی آز ایستن سایت حسن میان پروردگارا یہ نبی ہونی تو مولود ہونی وسیل آز کرکنا یمن جوانن اسلوک ہدایت یوس یت غلط کام منز ملوث کرتن آزاد یا اللہ کرتس پنن دینی یاری عطا یا اللہ یمن جوانن سارنی کرتا اسلوک ہدایت اوئی موجود کر بو گزارش ننو جوانو بپر دویم باند یکنی روزی ژتی واللہ دپن اگر یہ میند لد بیمارن تی پرن یہ تیم تی چھ ٹھیک گژھان اگر یہ باند یہ مرگی والن بیمارن تی پرن تیم تی چھ ٹھیک گژھان یوتھی ونزیس نبی منا چھ جسمانی دود کیا مگر روحانی دود چھ میں اندر سرسی یا رسول اللہ روحانی دود گو جوانو یمس نہ دل آس ٹھیک روحانی دود گو یمس چشم آس خراب روحانی دود گو یمس پنن زبان آس خراب روحانی دود گو یمس اندر آس سوری دل کرہنیومت گناہ کر واللہ روحانی دود گو یمس نا دلس من نور پاک خاطر کان جائے آس بچامس تکیاز آگن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور یہ دل چھ سو جگہ یت من نور پاک علیہ السلام یمس پروردگار سن چھ حال بسان اوے کر بو گزارش تو دی پانس دی واللہ یہ ژیہان ونس یور دبس میان نبی باز چھس فقیر حقیر باز گناہگار باز نابکار باز خطاکار مگر چانین مجلسن من چھس وتھان بیہوان میان آگا یہ چھم آش پگہ کرہم پنن دستگیری یہ چھم آش مجلس ہند وساطت کرتن میون نبی یت سرسی مجلس تی دستگیری یہ ژیہان ونزیت ژتی بہ پرہ یہ بند مگر ژتہ ونزیس اس تہ روحانی بیمار میان ربا آز کرکنا یمی مولود کی دویمی بند سی سانین روحانی دادن تی شفا وائی میانو جوانو اگر کائنات کس نبی صوبن محبت وچھو واللہ تیل کس پہر چھو یم وقت نتیم پنیو چشمانی مبارکو سانی خطر اوش چھو ترومت اگر توی دیوینیو جبل صلح اندر اوس کائناتک نبی ترین دون ودان توند تمیانی خطر کوچ میں نبیان کرمت امی حال برد
برداشت واللہ یہ چیز سوئی نبی یمس دب لویک پتکن تو خون آو امیر حمزہ سنس خانداری نائی تو پیٹھ وجنس پوز گر اونن تو امیر حمزہ ووت دبن ادون میں ایمان تو میں نس باپت رس کیا جی لائن نبر کندراو تو میں نبی لوئن سالو دبن امیر حمزہ میں چج باب کود گسا دبن باز ہمیں تمن بدل دبنس بدل ہنچو نامت محمد رسول اللہ ام سی نبی اس چادر یوان گن حلق مبارکس زمین چس ہوتا نیوان تھود وطن تو دعا کرا یہ نبی چھ خون جام ہت پلو لائک تھی یم حال مسجد رسول طائفس من نماز ادا کرا وینکن تہ چھ تمن خون جامن ہند حال نشان موجود یل پگہ کائنات نبی علیہ السلام ون میانو جوانو تہ کیا کرو تو اس کیا ونو واللہ اوے چھ علامہ ابن حجر